Bashayeli-ke betimoto bavakalisa-ke ubuhlungu babo lobukhulu kakhulu kulandzela kutsi-ke incumbi yetimoto sethi iphelelwa ngibo-ke bogasolini khona-ke emgacweni. Lokhu buhlungu labakuvetako ukuthi hulumende-ke uvalile kutsi betse ngato-ke tigubhu, kanti nabaya khona-ke emaphoyiseni kuyafuna yona-ke incwadzi ukuthi mane betse gasoline-ke etigubhini. Emaphoyisa atsi akakwenti loko, kunyalo beva buhlungu ukuthi itimoto tabo tahlala khona-ke etigangeni ngenca yokuthi-ke bakhona ukuthatha gasoline khona-ke emagaraji ngetigubhu bayawetha tona-ke itimoto kude-ke tawuphepha tisuke khona-ke emgacweni. Mina ngiyamangala uhulumende usitshela ukuthi sifuna sibe nencwadi emaphoyiseni, sifike sibhalise ukuthi sifuna kuwetha siphathe ama-ID ethu, siyafika emaphoyiseni siphathe lama-ID bathi emaphoyisa kude le nto akayendi le nto, kanti kufuna siye kuphi silale esigangeni ngenxa yokuthi asikhoni ukuthi imoto tisiphelele endleleni khona la dolobheni kaManzini singendana ngalo diesel ngalo petrol. Sicela basitshele kahle basendele kahle basibonelele kule nto labasendayo ukuthi thina sisokole leti imoto sinato nathi akusho ukuthi side ticishe la tigangeni manje asisathu sitawuthatha nisibhice nayo kanti uhulumende usendana ngento kanje. Nale ncwadzi bathi asiphathe incwadzi siyafika sifuna incwadzi bathi kude akwenzi abasakwendi kona sesiyakude siyembabani imoto isale labayigcekeza. Uhulumende asicela sicabangele. Niva labanye basisenda kwetha imoto kusenda umoya lo petrol lapha emotweni. Basho njalo mina kodwa bathi kusikasanyana kude abakhona ukusendela sisazama ukuthi basendele asathi imoto etawulala lapha esigangeni lathulala khona asathi sitawula njalo kumele sicela sicabangele senosifika nini la uxolisi ungakashaba ngesibonga embhekelweni. Bashayeli betimoto-ke bayacela ukuthi amane hulumende-ke ababonelele ngoba timoto tabo-ke tabalimelela khona-ke etigangeni. Etindzabeni temsakato yeMaswati Channel, nginGary Carlos ngaManzini.